ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugorobo kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kw'igenekerezo rya 22 ukwezi kw'icenda 2025 tujye kurabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutambo wikurikiranira hafi ugiye kuduha idonido kubikomeje kugenda vyibonekeza. Mutama wiriwe neza? Mwiriwe neza, muraho neza bwana munyamakuru. Yego, tugiye kurebera hamwe rero context geostrategique mu bisagara bitandukanye, harimo Nzibira, harimo Uvira, harimo mu bice bitandukanye vya Warungo. Bitangazwa ko bihagaze gute? Ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje gukomera cyane. Turaza kandi kujya kuri point d'observation turebe ikomeje kugenda biba, turebe kandi biri kubera kuri position dominante, turebe ko irugamba ruri kugenda rupangwa. Turaza kandi kurabira hamwe ibijyanye na Crefe de la Défense, turebe ibiri kugenda bira kuri ligne de crête, ibijyanye rero n'umurongo hejuru mu misozi miremire hamaze kugezwa iki intwaro nyinshi cyane zitandukanye ziganjemo ziremereye bwana munyamakuru. Turaza kandi kurabira hamwe strategie offensive ya M23, turebe uko ibintu bikomeje kugenda bikorwa, turebe mu buryo bw'iramvu yuko infantry iri gukorwa, turareba kandi ibijyanye na insecrement ndetse na insecrement stratégique, turebe bikomeje kugenda biboneka. Turaza kandi kubabwira prise des hôtels contrôle des collines, uburyo izasarambwe ziri kugenzura ibice bitandukanye. Tubabwire kandi ukuntu FARDC na FDNB bakajije umutekano mu misozi irimo Runingo, Kavimvira na Karundo, no kuvuga imisozi yose icungamiye igisagara cya Uvira. Turaza kandi kubabwira offensive encre cyangwa se attaque rapide et brutalage, aho uribuze kutubwira ko bizifashe gute. Ibintu bikomeje kuzamba kandi bikomeje gukomera cyane, ariko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi aricyo gikomeje kugenda kigaragaza imbaraga kurusha abandi bose. Turaza kandi kubabwira avant-garde, itsinda riri imbere ryateye rugikubita mu bice bikomeje kugenda byumvikanamo ibitero bidasanzwe muri territoire ya Masisi ndetse no mu bice vya Warikare. Turaza kubabwira ibijyanye na flanque à gauche et flanque droit mu buryo budasanzwe byagaragaye mu bice bya Mutarure iruhande rwa Kiriba. Turaza kwinjira tubabwira ibiko biragenda vyibonekeza, turababwira kandi force spéciale ndetse na unité de RT, abasirikare b'inzobere baje mu misozi bafite intwaro ziremereye, aho bafitiwe mugambi ni umugambi wo kugaba ibitero karabutaka ndetse kandi bwana munyamakuru ibitero karungura. Turaza kandi kugaruka kuri metode ziri gukoreshwa muri iyi mirwano, turebere hamwe metode ya mbere ya guerrilla urbane yaje kurangira M23 yigaruriye igisagara cya Nzibira. Turaza kandi kubabwira fenurire cyangwa se suppressive fire biri kugenda bigaragara mu misozi itandukanye. Turaza kandi gusasangura ibijyanye na philogicale operation cyangwa se operation philologique, bijyanye no gutera ubwoba abaturage biri kugenda bigaragara mu bihe bice. Ni imisozi itandukanye yo muri Sud Kivu, by'umwihariko imisozi yahariya muri murenge ndetse na Minembwe. Turaza kandi kurebera hamwe hypothèse mu bice bya Runingo, Kiriba muri zone de contact y'ingabo za FARDC ndetse na FDNB zikomeje guhangana bikomeye na M23 mu byerekezo byo muri Minembwe. Turaza kubabwira ibiri kuba, tubabwire point de resistance za FARDC, ariko biravuga ko M23 yohereje elema infanteries zirimo rero abasirikare kabare baherutse gusoza amasomo mu mihuguro yakorewe mu bice bya Rumangabo, aho bafitiye imyitozo Mutama. Bafite imyitozo ikomeye irimo kurwanira mu misozi ndetse no mu mashyamba. Turaza kandi no kurabira hamwe
ibiriko biragenda byibonekeza mu bice bitandukanye. Turaza kubabwira mu buryo bwirambuye ligne logistique, turababwira kandi bijyanye na contre des hôtels, turarebera hamwe position defensive nuko ibintu bihagaze. Turakomeza rero turabira hamwe n'ibindi bikomeje kugenda byibonekeza ndetse n'imyiteguro ikomeye ho bitangazwa kuri ubu ngubu FDNB na FARDC bakomeje kugenda bakira abasirikare ndetse n'ibirwanisho byiganjemo impoho zigezweho biri gurungukwa mu gisagara cha Uvira. Banywanyizi rero nizo ngingo z'ingenzi tugiye kuramvura muri aya makuru. Icyo usabwa nta kindi kuri aho dukurikiye bwa mbere tufyo ndasabore ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Mutama tuyaherehe hano munyamakuru. Aya makuru tuyahere mu misozi ya Uvira, aho nakubwiza kuri ko abanyamurenge bakomeje guhura n'ibibazo byinshi bitandukanye byiganjemo umutekano mukeya, guhohoterwa, guhemukirwa n'ibindi bitandukanye. Yego Mutama, tubwire uko vyifashe kugeza amagingo aya. Ni ukuvuga ngo Wazalendo zikomeje gukora akazi kadasanzwe ko kurenganya abitwa abanyamurenge. Yego ni operasiyo abanyamurenge bise. Yego ni operasiyo abanyamurenge bise ndetse kandi n'abawazalendo bise. Yego ngo maisha watoke. Yego tutoke mbare. Yego Yego izo operasiyo rero bakomeje gukora bwana munyamakuru. Yego zisa naho zayoboye abantu benshi cyane. Yego zisa naho zacangacanze abantu benshi cyane. Yego izo aho bita ngo ni ba maisha. Yego ni abanyamurenge bakomeje kujujubwa. Yego ni abanyamurenge bakomeje. Yego ni abanyamurenge bakomeje cyane cyane bitera mu masaha guhera y'isaa moya za nijoro. Yego kugeza mu masaha y'urukerera bakigabwaho ibitero n'abawazalendo. Yego kugeza ubwo abanyamurenge batata kandi bagahambazikaza abayobozi ba sosiyete sivile bo mu bihe bice mu misozi y'ahangaha za Kazimvira, mu misozi ya za Kawezi. Yego Ntagomba ndetse na Muheta. Yego iyi misozi yose itangatanze Uvira ikitwa abanyamurenge, abasirikare cyangwa se abitwa abawazalendo. Yego bakomeje kubababaza kandi bakomeje kubahemukira kugeza ubwo rwose ibintu ubona byacanganye kandi byayobera. Yego ibironi ibiri ko mugenzi be yamaze gufatwa, hari abatamenye uko byagenze. Ndagira ngo unyemerere mbibwira abadukurikiye, ubwo turagaruka tujyana no mu minembwe naho tubwira ibiri ko biragenda vyibonekeza muri ivyo bice. Amakuru ava muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo aravuga ndetse aremeza ko inyeshyamba z'umuhari wa M23 vuga ko wafashe umugongo ukomeje kugenda ugaragaza ibidasanzwe. Bivuga ko wafashe igisagara gikomeye cyanzibira kiri mu ntara Kivu y'Amajyepfo ni nyuma y'imirwano ikomeye. Bivuga ko imirwano zikomeye zabereye mu territoire ya Warungu hagati y'uno muhari n'igisirikare cya leta Iharanira Rusange ya Kongo gikomeje kugenda gikorana n'abazarendo. Ababibonye bavuga ko inyeshyamba zabanje gucucagira ibisasu ku birindiro vy'ingabo za leta zikoresheje ibimodoka vy'intambara bitamenwa n'amasasu asanzwe imbere yuko zifata iki gisagara ku mugoroba w'ejo kuwa Mungu. Nkuko biriko biragenda bidusikira ngaha, abasivili baba mu micungararo y'iki gisagara bace bahunga igihe amakuru yavugaga ko inyeshyamba ziriko zirasatira iki gisagara yatangura gukwirakwira. Radio Kapi ifashwa mu mugongo n'ishiramwe mpuzamakungu ONI ikorera muri Kongo isubirwamo. Ababibonye bavugaga ko intambara zabaye urutavana ko mu bigwate bitari bike vyo mu micungararo y'ico gisagara harimo Chisaza, Chibanda, Muyange, Kahiriza n'ayitwa Karango. Izi ntambara nizo zavuba zahonye ingingo ngenderwa ko zatewe ko igikumu n'impande zombi.
ingingo zirimo n'agahengwe mu biganiro bihagarariwe na Katari hari mu kwezi kw'indwi. Izi ngingo zangenderwaho zirimo ko nizibuza ko haba ibitero bishasha canke kwigarurira utundi turere. Radio Okapi ivuga ko kandi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru naho igisoda cya leta y'intwaro rusange ya Kongo cyongeye ibitero vyaco ejo kuwa Mungu unyene, aho carashe vya mizinga ku birindiro bitari bike vy'izo nyeshyamba mu materitwari ya Masisi na Warikare. Nzibira ni kibanza gicishwamo ibikoresho vy'igisirikare, ari naho rero bateguriraga ibikorwa vyo kurwanya imirwi yitwaje ibirwanisho. Na karere kandi gatunze amabuye y'agaciro nk'inzahabu n'ubutare bwa Kasigereti. Kuva 2023 yasubiye gutanguza intambara mu mpera z'umwaka wa 2021 bamaze kwigarurira uturere tutari dutwo tw'intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, harimo imigwa mikuru y'izi ntara harimo Goma ndetse na Bukavu. Leta ya Kinshasa, ishyirahamwe Loni n'ibihugu bimwe na bimwe by'uburengero bivuga ko iyi mirwano iri gufata indi ntera, ni mu gihe kandi bikomeje kugenda vyigabonekeza ku ruhande rwa leta ya Kigali. UN n'ibihugu bimwe na bimwe byo mu burengero bw'isi navyo bivuga ko leta ya Kongo ifasha umuhari wa FDL urwanya leta y'u Rwanda. Kinshasa ikaba ibihakana ikavuga ko nta mugambi wa leta uriho wo kuyifasha, mbere ikavuga ko ari urwitwazo rw'u Rwanda kugira ngo ruvogere ubutaka bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Mutama wakomeza utujyana no mu bice byo mu Minembwe ukaduha ishusho yari mbere ko turubuze kwerekeza ku bijyanye n'ibiriko biragenda bivuga kuri Kisekedi wakwefse inama ikomeye. Ni ukuvuga ngo rero ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje gukomera cyane bwana munyamakuru. Yego. Amakuru ari riyo. Yego. Amakuru yizewe neza ijana. Yego. Biravugwa neza yuko imisozi ahitwa za Mayamoto. Yego. Nyuma yuko ahitwa Nzibira hafashwe muri Warungu. Yego. Uyu mutoza wohereza abasirikare ahitwa mu murenge. Yego. Wahita wohereza abasirikare za Kingwengwe. Yego. Iriya mihanda RC 1025 uva mu byerekezo by'umurenge. Yego. Yerekeza ahitwa Katushungu. Aha rero Katushungu bivuga yuko iyo FDL wavugaga. Yego. Imisozi y'Iminembwe ariho ahantu bari basigaranye ibirindiro bari kumwe n'abasirikare ba FARDC b'abakomando. Yego. Ikatushungu iherereye hafi ya biriya bice byegereye amashyamba ya Tembu. Yego. Bikavuga yuko bwana munyamakuru rero bibice. Yego. Nyuma yuko umutwe wamaze kwakira abasirikare, operasiyo zakozwe n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC bwana munyamakuru. Yego. Amakuru ngeze aka kanya abantu muri bice bivuga yuko ibi bice FARDC abasirikare rifite kuri Amado National 5 kuva hitwa uzamuka Runingo. Yego. Bari Runingo ba FARDC bamwe na bamwe bahita basubiza inyuma gatoya. Yego. Kugira ngo birinde kuba FARDC uko ishaka gufungura Amado National 5 iva Kawezi ya Runingo ndetse hitwa Sanje na Remera hafi y'umujyi wa Bukavu mu cyo byegereye Amado National 11 ugana ku cyerekezo bya Kabare ndetse na FDLB. Bahita basubiza inyuma bivuga yuko abasirikare 2000 bari bohereje bakuye Kawezi hara ndetse n'akabiye mu mujyi wa Bukavu ndani. Yego. Babagaye inyuma gatoya, abenshi muri bo biroze mu mujyi akazinzira. Bikavuga yuko ari gutegurwa icyitwa operasiyo simusiga bwa munyamakuru. Yego. Atokara ubutaka nshingiye ku busesenguzi bwanjye kandi no ku makuru yizewe nkura ku mirongo imbere ku rugamba nahawe n'abantu bari hafi. Yego. Itaha ibintu biri kubera. Biragaragara yuko igisirikare cya FARDC. Yego. Bafashe abasirikare bari ahitwa Runingo. Yego. Bakabazana ahitwa Mwangi, agasozi gatangatanzwe n'ahitwa Kiroma n'Akazirukira ndetse na Munana na Shenge na Kirungu. Yego. Ni ukugira ngo barekipere biriya misozi ya Shenge ndetse na Kitana n'ahitwa Muheta na Katongo. Yego. Imisozi intare zasanzwe zitaza kubicamo ziturutse ahitwa Bushongerwa n'ahitwa Murambi mu miriya misozi y'ahitwa Umurenge. Yego.
bakinjira mu mujyi wa Uvira mu buryo bukozwe bwa kinyamwuga n'uruhande rw'uyu mutwe w'inteko z'abaturage cyangwa mu 23. yego Mutama, reka tujye mwarabana n'ububanyi n'amakungu, tujye kuri inkuru ikomeje kugenda igarukaho cyane mu binyamakuru mpuzamakungu, aho umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC uri kwishyuza Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo za miliyoni z'amadolari yemereye ingabo zawo zari zaroherejwe kurwanya intambara kiriya gihugu gihanganyemo n'umutwe wa M23. aho mu kwezi kwa 12 2023 nibwo SADC yohereje muri Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ingabo zayo kugira ngo zifashe FARDC za ingabo za kiriya gihugu zari zisumbirijwe na M23. Kinshasa yitabaje ingabo za SADC nyuma yuko yari imaze kwirukana iz'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ASRF. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yahoye akaba rero yaranze kujya mu yaravuze ko yanze kujya mu biri kuba biteganyijwe ni mugerero muri kwezi kwa kane uyu mwaka nibwo SADC yatangiye gucyura ingabo zayo zari ziri muri iki gihugu, aho rero zatashye ari zo mu gihugu cya Afurika y'Epfo, Malawi, Tanzania zarwanaga ku ruhande rwa Leta ya Kongo nyuma yo gutsindirwa mu mirwano yasize mu kwezi kwa mbere uyu mwaka M23 yigarura igisagara cya Goma ndetse n'ibindi bice. Izi ngabo icyakora zatashye Leta ya Kongo itazihaye amafaranga yari yarazemereye ko bigomba kuba byagira uruhare mu kubatunga mu butumwa bwazo bwari bwarasabwe bwariswe Musami DRC. Ikibazo cy'amafaranga cyaganiriwe mu nama ya 45 y'abakuru b'ibihugu za SADC yabereye Antananarivo muri Madagascar mu kwezi gushize. Africa Intelligence iravuga ko muri iyo nama abakuru b'ibihugu banenze Repubulika na Demokarasi ya Kongo bitaratanze amafaranga yose abarirwa muri miliyoni 200 yari yemeye mu gukemura ndetse no gufasha ubutumwa bwa Sami DRC. Iki gitangazamakuru kandi kivuga ko kubera ikibazo cyari amafaranga Perezida Felix Antoine Tshisekedi yanze kwitabira iya nama yabaye ku igenekerezo rya 17 kwezi kwa Kanama nyuma yo kubona ko ashobora kuyimwamo ijambo. Amakuru avuga ko miliyoni 200 Kinshasa yari yaremereye ingabo za SADC yashoboye gutanga bo miliyoni 48 z'amadolari yonyine. Kuri ubu amakuru ava muri Afurika y'Epfo avuga ko abasirikare b'iki gihugu bakomeje gushyira igitutu ku gisirikare cyacu basaba kwishyurwa amafaranga bemerewe ubwo bari bari mu butumwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bitaba ibyo bakigaragambya cyangwa bakajya mu nkiko. Ibikomeje kugenda ikibazo gikomeye bagasigara basaba Leta ya Kongo kwishyura bariya bagiye gukorera ubutumwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mutama wakomeza no kuzindi ngingo. Bwana munyamakuru rero, yego ngira ngo twibande mu makuru adasanzwe, yego yibikomeje kuvugwa ahitwa Warikare, yego aka kanya, yego nyuma y'uko ahitwa Nyenzira ku munsi w'ejo, yego FARDC tugerageje gukoresha bya drone z'intambara, yego iri gusatira iriya misozi, yego aka kanya turi kuvugana imisozi ya Ikopa kumvirwa ndetse n'ahitwa Betina Burere na Marimo, yego iri kuvuga yuko ibi bice, yego drone nyinshi ziri hano muri ya misozi ahitwa mu mujyi wa Goma, yego nyereza Sarambwe zazizamuye, yego nyinshi ziri muri ya misozi ahitwa za Marimo, yego zaba ari drone z'ubutasi, zaba ari drone z'intambara za State cyangwa kamikaze, yego zazanwe biragaragara yuko buri ruhande rwose rwiteguye guhangana mu buryo budasubirwaho. yego dukomeje n'andi makuru arabana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu, ntitwarenze ingo ibijyanye na Ebola maze kwica abantu barenga 30 muri Kasai. Ubwo turagaruka n'ubundi utubwira bike mu bivugwa muri za Warikare.
Inzego z'ubuzima muri leta iharanira intwaro rusange ya Kongo zatangaje ko abamaze kwicwa n'icyorezo cya Ebola mu ntara ya Kasai yari 31 kuva ku itariki ya 4 ukwezi kw'icyenda 2025 nibwo Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko icyorezo cya Ebola cyagaragaye muri Kasai. Kuva icyo gihe kugeza ubu abamaze kwandura ni 48 barimo 38 byemejwe n'inzobere ko banduye ndetse n'abandi 10 bayikekwaho. Abapfuye ni 31 barimo 23 byari byemejwe n'abaganga ko bayanduye. Abakiri mu bitaro ni 20 barimo 14 byamaze kwemezwa ko banduye ndetse n'abandi 6 bategereje ibisubizo byo muri laboratoire. Nyuma yo kubona ko ibintu bigenda birushaho kuba bibi cyane, inzego z'ubuzima zatangiye gutanga inkingo za Ebola muri Kasai. Abarenga 700 barakingiwe. Ebola ni imwe mu ndwara zandurira mu matembabuzi kandi zica mu gihe gito gishoboka. Ibimenyetso byayo no kugira umuriro, kurwara umutwe, kuribwa mu ngingo, kubabara mu muhogo, gucika intege, guhitwa, kuruka cyane kandi kenshi kuribwa mu nda no kuva amaraso ahantu hose hari umwenge ku mubiri w'umuntu. Kuyirinda bisaba kwita ku isuku abantu bakaba rero bagomba kugira umuco wo gukaraba intoki hakoreshejwe amazi meza n'isabune, kwihutira kujya kwa muganga igihe umuntu agaragaje ibimenyetso bya Ebola, gukomeza umuco wo kwivuza hakiri kare mu gihe cyose wumva urwaye, no kwirinda gukora ingendo zitari ngombwa ahagaragaye icyorezo cya Ebola. Mutama Iwarikare kuri ubu agezweho mashya nayaye kugeza ubu. Rikare rero bwana munyamakuru kiri gukora ubukiye agaragara cyane. Yego. Deployment cyangwa se kuzanwa kw'abasirikare n'intwaro. Yego. Uwo kubwira yuko yahagaze. Yego. Warabakubesha. Kubera iki? Kuko imisozi ya Ikobo. Yego. Imisozi ya Fatuwa. Yego. Ukundirwa ndetse n'ahitwa Bushoreke n'ahitwa Kasingiri. Yego. Yose twabonye intwaro ziganjemo amabitemu, twabonye intwaro ziganjemo aba FDN babasirikare wazarendo. Yego. Nyuma yuko buri ruhande rwarakaye urugamba. Yego. Ubu nicyo gihe hari deployment kurebana ikijisho ndetse kandi bigaragara yuko FARDC tuvuga yuko ishaka M20 iva muri misozi yegereye ahitwa za Ikobo n'ahitwa Petina. Bagejejwe mu buhe buryo misiyo bafite n'iyihe Mutama? Mission abasirikare b'intwaro bafite. Yego. Niyo kwambura igisirikare cya FDNB abatanzwe ndetse kandi abasirikare ba FARDC. Yego. Ibice byose bafite cya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko ndetse kandi n'umujyi wa Uvira. Yego. Ariko bikavuga yuko nubwo ibi bice bikomeje gukekwa yuko indege z'iterambere bya bazigezemo bya Goma ndetse na Katongo. Yego. Imisozi ya Shenge, Kirungu n'ahitwa Kitala. Yego. Yamaze kugezwamo abasirikare by'umwihariko ikitwa Hibu Special Force, Anaconda na Eagles. Yego. Abacancuro b'abanyamegizike ndetse kandi n'abacancuro babiri bagiwe abacancuro bakomoka muri Colombia na Mexique na Argentine. Yego. Bikavuga yuko aba bacancuro b'Argentine, Mexique na Colombia bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo. Yego. Ngo bafite gahunda yo kugaba ibitero simusiga, ibitero karabutaka muri misozi yegereye Gomba na Kitu n'ahitwa Katongo. Yego. Ngomba kumenya yuko igisirikare cya FDN igisirikare cy'Uburundi ndetse na FARDC. Yego. Ngomba bakomeje kohereza abasirikare mu mujyi wa Uvira mu bice byegereye ahitwa Kibonge, Kazingira, Kiroma, Mwange, Kayaja, Munanira, Shenge. Yego. No mu misozi yegereye Kirungu bari gukeka yuko intare z'abaturage zamaze gukika abasirikare ahitwa Gomba n'imisozi ya Katongo yegereye ikiyaga cya Tanganyika. Mu bice byegereye aho FDN bikomeje gukika abasirikare mu binyamakuru.
Yego nibyo kandi ibintu bikomeje kugenda bijya mu bundi buryo. Mutama ndagira ngo unyemere turabe ibyatangajwe na leta ya Kinshasa ku mutwe wa M23. Ubwo turagaruka tujyana no mu Minembwe no mu bindi bice ugenda utubwira ibiriko biragenda bihaboneka mu buryo bwiramvuye. Yego nacyo ugarure. Leta iharanira intwaro rusange ya Congo yongeye kwita abarwanyi b'ihuriro Alliance Fleuve Congo ibyihebe, imvugo itaherukaga gukoreshwa kubera impande zombi zari ziri mu bihe by'ibiganiro. Byagarutswe mu itangazo ryashyizwe hanze na FARDC ku munsi w'ejo kuwa gatandatu kw'igenekerezo rya 20 kwezi kw'icenda 2025, aho ryashinjaga M23 kuyigabaho ibitero mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. FARDC yagaragaje ko kuwa gatanu kw'igenekerezo rya 19 kwezi kw'icenda 2025 AFC M23 yagabize ibitero mu bice bitandukanye birimo ahitwa Canzikiro n'ahitwa Nkambi muri groupement ya Kisimba mu murenge wa Nyanga muri teritwari ya Warikare no mu bice by'ahitwa Sisa muri teritwari ya Kare muri Kivu y'Amajyepfo. Yatangaje kandi ko kw'igenekerezo rya 18 kwezi kw'icenda 2025 abarwanyi b'uwo mutwe yise ibyihebe bakozanyijeho n'ingabo za leta FARDC mu gace kahitwa Ndete n'ahitwa Kazinga muri teritwari ya Masisi, ahitwa Chambobo n'ahitwa Qatar muri teritwari ya Karehe n'ibirindiro bya FARDC biri mu ahitwa Muhondo muri groupement y'ahitwa Banyungu muri teritwari ya Masisi. Ingabo za leta ya Congo kandi zatangaje ko ku munsi wari wabanje AFC na M23 bari bagabiza ibindi bitero bikaze. FARDC yakomeje gushimangira ko itazakomeza kwihanganira ivyo bitero biri kugabwa na M23 yise umutwe w'iterabwoba. Kwita ibyiye bihuriro rya AFC M23 ku nzego z'ubuyobozi za leta ya Congo byaherukaga mbere y'ibiganiro byari guhuriza impande byari bimaze igihe biri guhuza impande zombi muri Qatar Doha. Ibi bikaba bishobora kugira impinduka mu biganiro bizaganishaga ku bahoro hagati y'impande zihanganye, cyane cyane ku mutwe wa AFC M23 nawo wakunze kugaragaza kenshi ko ingabo za leta FARDC zikomeje kurenga ku gahenge zikagaba ibitero mu bice bitandukanye no kutubahiriza ibyo buri ruhande rusabwa. Ibi kandi bikaba bifatwa nk'ikindi kimenyetso kigaragaza ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kwikura mu biganiro by'Doha. Benshi bakabibona ko ari ikibazo gikomeye ndetse bikomeje kugenda bikurikira amakuru akomeye y'ibiri kugenda biba. Kugeza ubu ngubu rero muri Kivu y'Amajyepfo ibintu ntibyoroshye muri Mwenga, ubu rugamba rwakaze. Abakuru tugera bavuga ko imitwe yitwaje intwaro ikorera muri teritwari ya Mwenga n'ayitwa Shabunda muri Kivu y'Amajyepfo ishaka kwirukana umuyobozi wa regima ya 3306 y'ingabo za leta n'intwaro rusange ya Congo, Colonel Chihutu Vera. Imwibaruwa iyi mitwe yandikiye Son Excellence Felix Antoine Tshisekedi yashinje Colonel Chihutu gushyigikira indi mitwe bashinja ubugizi bwa nabi akayifasha kubona ibikoresho birimo intwaro. Colonel Chihutu kandi ashinjwa kwifatanya na Albert Kahasha Muhura alias Fokamike umukunyereza ibihumbi 48 by'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagenewe imitwe ya Wazalendo ikorera muri Mwenga n'ayitwa Shabunda. Iyi mitwe ya Wazalendo yamenyesheje Perezida Felix Tshisekedi ko akwiye gusimbuza Colonel Chihutu undi mwofisi uyobora regima ya 336 ifite icyicaro gikuru muri Mwenga. Iyi baruwa ikurikiye imirwano yahanganishije umutwe wa M23 ndetse na FARDC mu gihe kandi Wazalendo iyoborwa na General Marayika ndetse na General Kanyakiriba kwigenekerezo rya 19 ndetse n'igenekerezo rya 18 habaye imirwano ikomeye mu rwego rwo kugira ngo uruhande rugire ubugenzuzi kuri santere ya Mwenga. Icyo gihe hapfuye abantu barenga 8 mu ntangiriro z'ukwezi kw'icenda. Imitwe y'Abazalendo ikorera mu teritwari ya Uvira nayo ikaba yarigaragambije isaba ko umuyobozi wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 Brigadier General Gasita Olivier yimurwa. Icyo gihe Wazalendo yagaragaje ko mu gihe Brigadier General Gasita yaguma muri Uvira mako yaratishobora koroherwa no gufata igisagara cya Uvira mu buryo bworoshye kuko bamwitaga umunyarwanda. Ngayo ngukora Mutama wakomeza nawe utubwira ibiri kubera mu bice bya Minembwe no kuzindagisi aho wambwiye ko urugamba rukomeje kwitegura mu buryo budasanzwe.
Mutamu uratwumva? ni ukuvuga ngo bwana munyamakuru, Yego. nubwo wagiye ukomoza mu misozi y'Iminembwe cyangwa se mu misozi yegereye hariya Benga munsi ya Bukavu, mu misozi iri hasi ya za Kabare, Yego. ugakomoza mu misozi yarasha bunda hafi ya za Penikusu, Yego. wibagiwe imisozi ahitwa Minembwe ahegereye Kakubere ndetse n'ahitwa za Kamombo n'ahitwa za Rwerera n'ahitwa Tumungu, Yego. wibagirwa ahitwa Tubangwa no mu misozi ya za Ifashiro. Yego. Bwana munyamakuru, wibagirwa imisozi ya za Ngomiyano. Yego. aho FARDC aka kanya ishaka gufata Mu buhe buryo? ikoresheje iriya mihanda internationali gatanu ikiri mu misozi yegereye hariya za Runingo n'ahitwa Mwesi. Yego. n'ahitwa za Bafarego. Yego. iyi misozi bakayibyoheresha bashyira ahitwa za Kizo, imisozi hasi ya za Rulimba ndetse n'ahitwa za Kabambare. Yego. ariko bikavugwa yuko FARDC bishobora kwigora cyane ukurikije n'ubundi buryo twamaze gutegura ibitero byawo. Yego. muri iriya misozi yegereye ahitwa Kunda. Yego. Ibombo usanga Mutama ndumva bicika. Mu gihe dutegereje ko yagaruka ku murongo kugira akomeza tubwira byinshi ku bikomeje kugenda vyibonekeza, abanywanyi ndagira ngo munyemerere turebere hamwe ibijyanye n'urubanza rw'abasirikare 17 ba FARDC bakatiwe imyaka 10 y'igifungo bazira gusambanya abana. Ubwo turaza tugarukanye Mutama akomeza tubwira byinshi ku bikomeje kugenda vyibonekeza. Turabwira ko urukiko rwa gisirikare muri Buniya rwakatiye abasirikare barenga 10 igifungo cy'imyaka 22 kubera gufata ku ngufu abana bato. Ibihano bizatanzwe nyuma y'iburanisha ry'urukiko ryateguwe ryatewe inkunga na NGO CFPD na UNICEF mu rwego rwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore n'abakobwa. Iburanisha ryabereye mu cyumba cy'urukiko kimuriwe ahakorewe icyaha imbere y'ibiro by'ubuyobozi bw'aka gace kahitwa Bangkoko. Hari abaturage barirwa mu magana nk'uko bitangazwa na Radio Okapi. Muri 17 baregwa bagera ku 10 bahamwe n'icyaha cyo gufata ku ngufu no gushimuta abakobwa bafite imyaka 9 na kugeza kuri 16 mu mijyi yitwa Mungwaru, ahitwa Mambasa mu kwezi kwa kari muri 2024. Umwe mu baregwa yagizwe umwere kubera ibimenyetso bidahagije mu gihe undi mwana ukiri muto yoherejwe mu rukiko rw'abana, ikimenyetso gikomeye cyo kurwanya kudahana. Ibi byemezo byerekanye intambwe ikomeye mu kurwanya kudahana kwihohoterwa rishingiye ku gitsina mu turere turimo amakimbirane, bigamije kugarura icyizere ku bahohotewe ndetse hagatangwa n'ubutabera bwa gisirikare no gukumira abatekereza gukora ibyaha nk'ibi mu gihe ari abasirikare. Umuryango utegamiye kuri leta w'abagore uharanira amahoro n'iterambere ridaheza SOFEPAD ku bufatanye na UNICEF bateye inkunga uru rubanza mu rwego rw'umushinga ugamije guha ubutabera abahohotewe no gukangurira abaturage kumenya uburenganzira bw'umugore ndetse n'umwana. Mutama niba utwumva wakomeza n'andi makuru, twari tugize ikibazo cya network. nuko ngo nayo imisozi ya Uvira, nayo imisozi y'Isozi Kivu Minembwe. Yego. Ndi kubabwira ibice by'ineza turambwe boherejwe abasirikare muri ya misozi yegereye ahitwa za Bunyani, imisozi yegereye za Kindu. Yego. ni imisozi bivuga yuko bayoherejemo abasirikare nyuma y'uko ubona yuko FARDC ishobora kugaba ibitero iturutse muri iyi mihanda rute nationale 5. Yego. hafi y'ahari za Runingo, Mwesi n'ahandi hatandukanye bashaka kugaba ibitero hariya za Nyange ndetse n'ahitwa za Kasongo. Yego. bakaba babikoresha baturutse ahitwa za Rubabo n'ahitwa za Kabinda n'ahitwa za Kongolo. Yego. nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gutegura ibitero baturutse mu bice byinshi bitandukanye bitangatanze Bukavu, bavuga yuko mu gihe baba bamaze gufata Bukavu bayambuye intare za Sarambwe. Yego. Yabafasha no kwinjira mu bindi bice byahariye muri Kivu bwa Munyamakuru.
Mutama uratwumva? Yego ndabumva cyane. Uyu munsi network zabaye ikibazo muri ivyo bice uherereyemo? Network zabaye ikibazo, nagerageje no guhinduranya ibijyanye n'uburyo dushobora kuvuganamo. Yego. Mbona nabwo rwose ntabwo turi guhuza neza. Yego, wakomeza rero wari uri kutubwira ibiri kubera Warikare, wakomeza utubwira uko byifashe kugeza ubu. Ni ukuvuga ngo twari tukiri mu bice bya Warikare. Yego. Narindi kugutembereza iriya misozi ya Warikare zigana mu burengerazuba ndetse kandi mu majyepfo ya Warikare. Yego. Narindi kukujyana ahitwaga Usumbuka, nkujyana za Bukindo, nkujyana za Rukisa, nkujyana za Muzika, mu bice byegereye hariya za Niyembo hafi y'imihanda Route Nationale 501 ndetse hafi y'ibice byegereye Niyembo n'ahitwa Niya. Yego. Ibice byegereye Nduma n'imisozi yegereye Katinga, Mubira n'ahitwa Mubano, utibagiwe Kimburungu mu misozi yegereye Kasuka. Yego. Aha hantu rero icyitwa Burundi amaze kuhagera bwana munyamakuru, icyitwa FDNB. Yego. Yafashe umwanzuro wo gutangatangira muri ya misozi ya za Kasongo n'ahitwa za Burungu na za Nkuba hariya. Yego. Mu byerekezo ya za Shamuto, mu byerekezo bya Kitoma n'ahitwa za Kitanamu. Ahangaha niho igisirikare cy'u Burundi gishaka kuzamuka kuri uwo muhanda w'International 501 hafi y'umuhanda w'International 3 werekeza neza Nyanzira mu cyo byegereye Kabamba, aho umutwe w'intare za Sarambwe uherereye. Bikavuga yuko rero igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe cyamaze no kumenya yuko kigiye Yego. Mutama ntabwo nkumva neza. Turumva ku murongo wa telefoni bikomeje kugora nibyo mwabiriya bice, ariko mu gihe tugitegereje ko twamwumva reka tubabwire n'iby'iyi nkuru nayo y'abanyamurenge bari gutabarizwa. Ubwo turagaruka n'ubundi dukomeza twumva Mutama ku murongo wa telefoni. Abanyamurenge bari gutabariza uwabo washimuswe n'abasirikare ba FARDC. Amakuru rero aravuga ko umusore w'umunyamurenge uri mu kigero cy'imyaka 28 y'amavuko witwa Chance Emmanuel wari usanzwe akora akazi gatandukanye, bakaba rero benshi bakomeje kugenda bavuga ko yari umwungeri w'inka yaburiwe irengero nyuma yaho bimenyekanye ko yafatiwe inyunzu mu cyahoze cyitwa Katanga n'abasirikare ba FARDC. Kuri ubwo umuryango ukaba uri gutabaza. Ubutumwa itangazamakuru ryabonye no kumwe mu muryango wa Chance wafashwe n'abasirikare ba FARDC bugaragaza ko nyuma yaho bamenye ko yafashwe nta yandi makuru bigeze babona arebana n'ibiri ko biragenda bijya mbere. Ibi byose rero nibikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye. Ubwo butumwa mu babutanze bwagiraga buti Chance Emmanuel yakoraga akazi ko kuragira inka ahitwa Kongoro, ejo bundi afata gahunda yo gutaha muri Kivu y'Amajyepfo kimwe nuko nabandi babigenza, ariko ageze mu nzira afatwa n'abasirikare ba FARDC. Barongera bati aho yafatiwe ni Nyunzu. Akimara gufatwa yahamagaye abo mu muryango we abamenyesha ko afashwe. Igitangaje nyuma twacishijemo za nimero za duhamagaje zitabwa n'abantu batubwira ko ari abasirikare ba leta y'Kinshasa. Umuryango we uvuga ko utazi iyo uwabo yajyanwe, bityo bagatabaza ababifitiye ububasha. Muri ubwo butumwa bumutabariza bwatanzwe ntaho bugaragaza ko umuryango watwa ifaranga kugira ngo ubarekure Chance nkuko benshi bigenda. Ibi byo gushimutwa by'abanyamurenge bikaba rero bikomeje kugenda bifatwa buri gihe bigaragara, aho rero bamwe bari gukurikiranwaho ko ari abagambanyi, abandi bakagenda bashinjwa gukora n'umutwe wa M23. Mutama uburatwumva? Ndabumva cyane. Yego, wakomeza utubwira uyu munsi network zabaye ikibazo gikomeye. Yego. Ndi kukubwira ibyo bice byose nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi kiryoherejemo abasirikare. Yego. Ubu rero mu 23 cyamaze gushyikira mu misozi y'Akagera. Mu bihe bice? Yego. Yego. Imaze rero
misozi ifite Nyanzira yego biravuga yuko ububasha kandi amasaha ari imbere dushobora kuza kubona ibitero bindi bidasanzwe by'indege za drone yego bitangazwa kandi byemezwa yuko zamaze gutegurwa n'Ababiligi yego bagiye kugaba ku ruhande rw'inziramugozi muri iriya misozi muri yego n'imisozi ya teritwari ya Masisi yegeranye kare nk'uko amakuru ari kuvuga kandi nk'uko biri kugaragara ko tuhasigaze izo bice kandi biranatangazwa yuko abasirikare b'abacancuro bamaze kubuza FARDC kongera kugaba ibitero byahanze kubera iki nubwo kubera yuko ibitero bya Advance biri gutuma uruhande rw'igisigaye cy'Ababiligi yego M23 ibasha kumenya ibice baherereyemo yego bakabasha kubikwepa rero aricyo kiri gutuma n'ubundi binjira mu bice bitandukanye bakwepa aba basirikare b'Ababiligi bafite zino ndege z'intambara yego kugira ngo batabarasa kugeza ubu mu bindi biri gutegurwa byo buri ruhande urumva ruriteguye M23 yo nta basirikare yabiri kongera muri ibyo bice cyangwa ibijyanye n'ibikoresho ngo ndi kukubwira ni ibice n'ubundi byegereye iyo misozi nagiye nkubwira haruguru yego by'umwihariko iyo misozi ya Nyenzira yego by'umwihariko imisozi ya Bukumbirwa ndetse na Patuti bagiye ikoba hari n'ubundi umutwe ufite ibirindiro yego aha hose urimo urahazana abasirikare yego kandi bikavugwa yuko mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi bitegure intambara neza bagiye kugaba ibitero batunguye FARDC nabo kugira ngo n'ubundi babone uko babajijisha batagaba ibitero mu birindiro byose bya M23 iri muri Warikare yego Mutama reka tugushimire cyane dusoreze ngaha yego mwakoze cyane namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu reka tubashimire cyane dusoreze ngaha kuri aho dukurikiye bwa mbere tushyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha hasta la vista.